Ito na para na bilang. Asa andian hall salu na tiur nang dia kabar na kami. Tiur nang dia kabar na nabi. Baik kamu ma amang pada nabi berdalam-dalam. Anu-anu batu hawaran diuta. Kodang adu-adu tuangan raja inatu soribada. Mau dati anu-anu batu amata nomor 2 di mata. Ya, atau beda untuk udah kami ulah horas. Horas. Ya, perahu mencoba. Mudah-mudahan masuk. Ya, Saudi banget, satu rusak. Dorong.
Iya, coba. Iya, kembali. Kembali ke tempat masing-masing. Bolas. Iya. Punguan ni Opunta nasangati ima punguan turnip si bisa maduma ala si pardohot do damang opungan diga dohot damang amar rapindo di bagasan punguani jala laos makite parjongjong nami dikita na pangamarangi iso mau kasatan yang karat kasarta otik sekolah tahun gudang sekolah pujioni mga saluhut na hita mapoto tungod dia parbagana laos dipartik yanompa upasahat kami hata pangapuniok siya tonga-tonga ni Pungwani naradupong kamu ang giat ma dibata na mga puli rohanta ganong barsada saya Pungwani Torni Romuson
Ya, kau pernah bono-bono. hata perhorasan madi kita saluhutna lumobi ma diopas partikianon bisaun kami saluhutna raja di borumu raja nami monotong songonok pe dia kapar congcong naboy humatuduhong kami diopas partikianon ima di namaraparan nabidang dainang si sormatua natapadu-padu di bagasan tikyon asimarohan itu hatta martania kami tu debata saluhunna raja ni bormu anggiat maidan dainangon diain amat ta debatama tu tangas siamunna jala parjabar madainangon dinganan hasonangan sisa liling nai raja nami monotung
Marsopo pehani 10 jari-jari persapul sari si majujung. Asimara tohan itu hatta. Ang giat mamarhite tang yang nabi saluhun na raja ni borumu. Dapat masangon hata ni nama tuan, nama dok. Balitang ina pagabe tumodal hositaduan. Arita namar hula buru magabe. Nung atong takas di bagasan namar Cipaulo. Waktu itu. Raja nabi. Monotong somot dia penon na boy humatulong kami. Marhite ay si Dio. Nalaho si pasaton nami maradupok kamu raja ni hulaw na nami. Asahatan ni nama tua madahonon nami. Magkuling na kita gading hawanak palu-paluna. O dik sosadi na upasahat kami. Debatama na manggohi paso-pasona. Atong amang pati nami. Asa marsamba kami madamotor raja ni hulaw na nami. Uhut pasahat don ay kis Dio. Bandamang mga gondang sompa na upatusi.
kabedalong dihami kodang ima nama Nortor Hamin dison dia kahula-hula na rapak do Raja di Waruna badang mau kodang nomor tu si Gotang nami ima sitio-tio na asatio hanok kuzulanyon akapanay pepat nami iya dusi purita sa si Tio pas pasitangan mereka sudah berlangsung